Siyabingelelwa sihlobo sezulu ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Sithanda ukubonga ubaba ohlala ekhaya ezulwini osesiphelinga ithuba ukuthi sizokuzwa ilizwi likaThixo. Namhlanje sizakhuluma ngaphansi kwesihloko ngesilungu esithi loving the unlovable. Ukuthanda abantu abangathandekiyo. Kasicimezeni sikhuleke. Babo ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, napha abantu abakho sebelungela ukuzwa ilizwi. Khuluma labo kanye bakuzwe kanenginengi, ubusumfihla ngemva kwesiphambano. Banganyizwa bazona uqobo ngemva kwalinkonzo bathi inkosi ibisethekelela ikhulumile sizwile ekuchilo sizakwenza ngoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo, sizakuthola ilizwi lethu encwadini kaMatewu chapter 5. Matthew chapter 5 ngizafunda sukusela evesini lingelika 44. Ethi yona, kodwa mina ngithi kini, okhuluma la mazwi nguJesu uqobo lwakhe. Ukhuluma labafundi uthi yena, kodwa mina ngithi kini, ngamazwi agcizelelwa nguJesu, thandani izitha zenu. Nanka amazwi aqhakathekileyo avela kumsindisi. Kodwa mina ngithi kini, thandani izitha zenu. Isitha kanti kungumuntu onjani? Isitha kungumuntu ongakuthandiyo. Isitha kungumuntu ongakufisela okuhle. Isitha singumuntu ongathandi lutho ngawe. IBhayibhili libe selisithi isiKristu yilesi, ukuthanda abantu abangasithandiyo. IsiKristu yilesi, ukuthanda abantu abasizondayo. IsiKristu yilesi, ukuthanda abantu abangakhulumi kuhle ngathi. Kanti umlimi uthini nxa esithi thandani izitha zenu? Kami khonapha kuphela uthi libabusise abaliqalekisayo, abantu abangalifisela okuhle. Lithini kanti iBhayibhili? Lithi umthande yena lwana umuntu owakuzondayo wakufungela ijoyi lamakhala bomvu. Kanti lithini iBhayibhili? Lithi mthande mfelokazi ubaba omdala yena lwana owathi usufelwe ngumkakho, wabuya wathatha inkomo wathatha indlu esemakhokhoba, lasala labantwana lihlezi phandle. Kanti iBhayibhili lithini nxa lisithi thandani izitha zenu? Lithi umthande yena lwana okunyeyayo ohambe ekhuluma kubi ngawe. Kanti iBhayibhili lithini nxa lisithi thandani izitha zenu? Ithi umthande yena lwana ongakuthandiyo. Lithini kanti iBhayibhili nxa lisithi thandani izitha zenu? Ithi umthande yena lwana okuhlukuluzayo emsebenzini, yena lwana ohlezi efuna ukukuxotshisa umsebenzi. IBhayibhili lithi umthande kunjalo. Kanti iBhayibhili lithini nxa lisithi thandani izitha zenu? Ithi yona sithande abantu abangathandekiyo, ungehlalayo. Ithi yona libaphathe kuhle abalizondayo. Ayilikho la. IBhayibhili lithi ukwazi ukuthi uzibani kanithandi, ukwazi
ukuthi uzibani uyanzonda. IsiKristu sithi phatha kahle umuntu okuzondayo. Ungehlalayo ibisisithi yona ivesi libakhulekele abaliphatha kubi. IBhayibheli ithi sibakhulekele abasizondayo, abasiphatha kubi. Ulikhulekele lona lelani ijaha elalifuzela ukuthathe lakulahlisa. IBhayibheli lithi umthandaze. Kanti lithini iBhayibheli? Lithi umkhulekele. Yena lwana yakubona imeseji efonini kamkakho eWhatsAppana nomkakho. Kanti lithini iBhayibheli? Nxa lisithi bathandekayo, sithanda abangasithandiyo, sikhulekela abasizondayo. Sithi ubakhulekele abangenzi kuhle. Funda kuStefani. uStefani wabakhulekela bethwela amatshe ukuthi bamkhande. Kusegcekeni bethwela amatshe ukuthi bamkhande. Uyakhangela phezulu abona izulu livulekile, abathandazele bethwela amatshe. Kanti iBhayibheli lithini? Lithi sibathandazele abangasithandiyo. Kanti iBhayibheli lithini? Lithi sibakhulekele abasizondayo. uJesu wakhuleka kungekho lula. Isipikiri lesando kukhalile esandleni, egwaziwe ohlangothini, efaka umqhele wameva igazi ligeleza. Uthi Baba bathethelele, kabakwazi abakwenzayo. Kaqalanga uJesu wathi ngizaqala ngehle esiphambanweni ngibhodle. Wathethelela engabhodlanga. Bathandekayo, ukuthethelela kubonakala ngezikhathi kubuhlungu. Ukuthethelela kubonakala ngezikhathi kunzima. IsiKristu sithi sona yikuthanda abantu abangathandekiyo. IsiKristu yikuthi yikuthethelela lanxa kufutha. Thandani isitha senu, libakhulekele abalisingelayo. Kuthiwa ngalokhu kuyabonakala ukuthi abantu abakaThixo yibaphi. Ukuthanda izitha zethu kusiqualifya kulokhu. Asambe sehlele verse 45. Ukuze libe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Okusiqualifya ukuba ngabantwana bakaThixo kasokubhaphathizwa kuphela. Okusiqualifya ukuba ngabantwana bakaThixo kasokuye echechi kuphela. Kodwa kuthiwa okusenza sibizwe kuthiwe singabantwana bakaThixo siyabe sesifundile ukutholeretha lokuthanda abantu abangathandekiyo. IsiKristu sithi sithande abantu abangasithandiyo, ngoba yena uyaliphumisela ilanga lakhe phezu kwababi labahle, alinise izulu phezu kwabalungileyo labangalunganga. Kuthiwa yena uThixo uyasitshengisa ukuthi kuthandwa njani. uNkulunkulu ilanga uyaliphumisela abalungileyo, lasemaseleni liyaphuma. Izulu liyana ensimini zamaKristu, line ensimini zezangoma, ngoba uThixo uyabathanda abantu ngokufananayo. Kuthiwa lathi uthando lwethu malungabi limited. Kulabanye abantu abathanda abantu ababapha imali kuphela. Kulabanye abantu abathanda abanye ababenzela kahle kuphela. Ababenzela kubi kababathandi. Kuthiwa isiKristu yikuthanda labangathandekiyo. Ngiqinisile bathandekayo, abanye nxa bengaphiwa ithuba lokuba ngoNkulunkulu, baphiwe iremote yokuphumisa ilanga liyokunisa izulu. Ilanga lingaphuma kweminye imizi lingaphumi. Izulu lingana kwamanye amasimu lihambe liseqa, ngoba thina siyehluleka ukuthanda abantu abasizondayo. Kodwa isiKristu siqalisa nxa sesifunda ukuthanda abantu
abangathandekiyo. Bathandekayo, ungafunda u1 John 3 verse ngelika 10, uthi ngalokhu kuyabonakala abantwana bakaNkulunkulu labakaSathane, kuthiwa okudweba umahluko phakathi kwamaKristu lamaSathanisti yilokhu. Alikho lami. Okudweba umahluko phakathi kwamaKristu lamaSathanisti lokhu. Zwana ukuthi kuthiwa yikuphi. Ngalokhu kuyabonakala abantwana bakaNkulunkulu labantwana bakaSathane. Wonke umuntu ongamthandiyo umzalwane wakhe kasomta kaNkulunkulu. Bathandekayo, kuthiwa amaSathanisti lamaKristu abonakala ethandweni. Laba abathi bekhonza bezonda abantu kuthiwa kabasibo bakaThixo. Ngalokhu kuyabonakala amaKristu lamaSathanisti abakhonzayo ngapha bebamba igraji esondela inkomo ezadla amabele ngo92 lokho engakhulumisani lomakhelwane wakhe bebangamagwadla. Bathandekayo kasindiseki. Kulabanye abazondela izikhwili ezantolontolo, wathi ekhuluma echechi ngaphakamisa isandla wacrash ipoint yami. Namhlanje lokhu bamba isikhwili. Abanye babamba izikhwili ezenzakala kuma church board. Kwakuhlezwe ichurch board kwadiscipline umntanami indlela abamdisciplina ngayo kanzake ngiyithande. Lokho bamba isikhwili. Kulabantu ababamba izikhwili, wathatha imali yami ulethu yesengayilethi kangimkhulumise. Kulabantu abalokho bebamba izikhwili. Bathandekayo, bonke ababamba izikhwili, bonke abangathandiyo, bonke abangathetheleliyo, elami iBhayibhili lithi lona kudweba umzila ukuthi ngabakaThixo kumbe ngabakaSathane. Hayikalingizwa abalaleli engikutshoyo ukuthi bathandekayo, isiKristu sibonakala emandleni okuthethelela. Ukuthi uyahlabela echechi kakukwenza umntakaThixo. Ukuthi uyabisela kwechumi lemnikelo kakukwenza umntakaThixo. Ukuthi uyachumayela kakukwenza umntakaThixo. isiKristu sibonakala usuthanda abantu abakunyeyayo. isiKristu sibonakala usuthanda abantu watshela ukuthi bayakuthakatha. isiKristu sibonakala usuthanda abantu. Ngikhuluma ngisenze nje, abanye kabakhulumisani labantu abazalwa labo. Batshelana ibele ukuphuma ngiphume kabakhulumisani. Ngikhuluma ngisenze nje, abantu echechi kabakhulumisani. Omunye uyahlala phambili, omunye ahlala emuva, uthi baswela indawo. Hayi, bayabalekelana bayazondana. Ngikhuluma ngisenze nje, abanye labo makhelwane babanga kuphela imengo ukuthi isihlahla sami salengela kumakhelwane, umakhelwane wakhe imengo. Namhlanje kabakhulumisani. Abanye babangamanga abawatshelwa ngabaprofeti. Wamtshela umprofeti uthi okuloyayo ngulwalo ozathu uvuke ekuseni umpone ethangela ihade ekhangele emzini wakho. Namhlanje lokule qubu uqumbi iqubu walitshelwa ngumprofeti. Bathandekayo, abanye sebeze bengaqhuma emzini yangakibo ngamanga abatshelwa ngabaprofeti. Bathandekayo, konke lokhu kuyasdisqualifya ukuba ngamaKristu. isiKristu sibonakala ethandweni. isiKristu sibonakala sesifundile ukuthanda abantu abangathandekiyo. 1 John 3 verse 15 ithi yona wonke ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Alizwanga la. Isono senzondo sifaniswa lokubulala. Kulabantu abanengi abangayi ezulwini isizathu esizamenza angasindiswa kurekhodi yakhe esaphila kuplanet Earth eceleni kwebizo lakhe kubhalwe Medara. Ungumbulali.
bazabuza uThixo ngabulala ubani, ungumbulali wona wongakhulumisani noyihlo mdala, ungumbulali wona wotshela abantwana ukuthi bangayi komalumakhe, ungumbulali wona wokhulisa abantwana usithi bangaye ekhaya, ungumbulali kulabantu ongabazithandiyo, kulabanye abantu oziqhenya ngento engaright. Umzwethi mina vele umuntu ngingampophela umoya kaphumeleli. Awulandloni uzigqaje ngesono sobuthakathi sokubulala. Umuntu esithi mina ngishoti tempered, wezana ngakukhuluma ngesikhiwa kakuseyisono. Hayi bathandekayo, alingizwa iBhayibheli lithi lona nxa ufuna ukubona ukuthi echurch kugcwele ababulali, esigabeni kugcwele ababulali, ezimulini kugcwele ababulali, yilaba bazonda abanye. Phela omnye umuntu uyakuzonda la nxa ungenzanga lutho. Yazi uSibani ngiyamzonda, ngizwa ngingamthandi. Wenzana kula sibili kodwa ngiyamzonda. Awulandloni, awubona ukuthi ledimoni elidune elihlezi phezu kwakho. Bathandekayo, iBhayibheli lithi amaKristu abonakala ngokuthanda aze athande labantu abangathandekiyo. Thande labantu abarafu. Phoso wakho ekuhlukuluze emsebenzini, umthande enjalo. Ama-subordinate akho engakufisela okuhle, ubathande benjalo. Lapho ofunda khona bengakuthandi, bathande benjalo. IsiKristu yikuthanda abantu abangathandekiyo. Abanye lokho bebamba izikhwili zendlu yelifa, indlu engayisiyo yenu, alikhulumisani, usaliswe ezulwini ngokuyi-irumdi kwemakhokhoba. Bathandekayo, sifuna uhamba sonke ekhaya ezulwini balaleli, kodwa kuzasenza sisindiswe yikuthanda abantu abangathandekiyo. Ungafunda iBhayibheli ku 1 John 4 verse ngelika 20, ithi yona uba umuntu esithi ngiyamthanda uNkulunkulu njalo ezonda umzalwane wakhe ungumqambi wamanga. Alikuzwanga lokho. Kodwa nxa umuntu esithi uthanda uThixo kodwa kulomuntu amzondayo ungumqambi wamanga. Alimi khonapha iBhayibheli liyambusisa lithi ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angamthanda njani uNkulunkulu angazake ambone. Nxa usehlulwa ukuthanda umnewenu elazalwa lonke, nxa usehluleka ukuthanda umzali wakho okuzalayo, nxa usehlulwa ukuthanda abazalwane elikhonza lonke, nxa usehluleka ukuthanda umakhelwane elakheleleyo, nxa usehluleka ukuthanda abantu bathandekayo, nxa usehlulwa ukuthanda amashona, nxa usehlulwa ukuthanda amakharadi, nxa usehlulwa ukuthanda amakhalanga, nxa usehlulwa ukuthanda amavenda, nxa usehlulwa ukuthanda omunye umhlobo, uThixo angazakumbone uzamthanda njani. Bathandekayo, okuzasenza siyefinyelela ekhaya ezulwini yikufunda ukuthanda abantu abangathandekiyo. Indaba le yakhathaza uPetro. Kwelinye ilanga wasebuza uJesu kuMatewu chapter 18 verse 21. uPetro weza kuJesu wabuza wathi, Nkosi, umfowethu ngizakumthethelela kangaki nxa elokhu engona na? Kuze kube kasikhombisa na? Ya, uPetro uyasondela uthi ngicela ukuncediswa la. Umuntu angona ngimthethelela kuze kube kangaki? Abe sebuza athi Jesu, angangona ka7 yikho yini engimakhona? Why esebenzisa inamba u7? Inamba u7 amaJuda ebajudeni yayimelela ukuphelela ngezindlela. Wayesithi umuntu angamphambanisa ka7 angisamthetheleli. uJesu wasephendula wathi verse 22,
uJesu waphendula wathi, ngithi hatshi kasikhombisa, kodwa okwezikhathi ezingama-7 ngithi mina Petro, umuntu angakuona 70 times, which is 490. Ngezinye indlela kuthiwa umuntu angakuphambanisa ngawani, umthethelele angaphinda, umthethelele kuze kube ka 490. Manje wena umuntu angakuphambanisa okokuqala umthethelele, angaphinda okwesibili uyathi ya sujayele kwinto kwakho, ngakuxolela kuqala sungenza isithutha, khathesi sumphindile, vele uyandelela kawungazi. Bathandekayo, isiKristu sithi ukuthethelela kakumi. Thina uKristu simphambanisela kangaki, lokho esendaweni engcwele, lokho esincengele esithethelela. Ngabe uKristu uyaresigna ekuthetheleleni njengathi? Ngabe uKristu uyakhalala njengathi? Abanengi singayi kusindiswa. IsiKristu sibonakala ngokuthethelela lokuthanda abantu abangathandekiyo. uJesu nxa efundisa abafundi ukukhuleka, MATEWU chapter 6, ngisabala uverse 13 lo 14. Manambala 14 ithi, ngoba ubalithethelela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini lani uzalithethelela. Haleluya. Bathandekayo, iassurance kumbe isiqiniselo sokuthi wena uyathethelelwa yikuqala uthethelela abanye. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi uThixo wabathethelela izono. Hayi, awubalaka kuhle iBhayibheli, bala uverse 15. Kodwa uba lingathetheleli abantu iziphambeko zabo, lo Yihlo osezulwini kayi kukuthethelela iziphambeko zakho. Kulabanye abantu abamba bayevuma izono, basukume bacabanga ukuthi umlimi ubathethelele. Hayi, umlimi kasebenzi njalo, kakuqali ngokuvuma ezakho, kuqala ngokuthethelela abanye, ubususiyavuma ezakho. Kulabanye abantu abafebayo bayavuma izono, kulabanye abantu abonayo bayavuma izono, bacabanga ukuthi zathethelelwa, kazikathethelelwa ezilongu kulomuntu ongamkhulumisiyo, kazikathethelelwa ezilongu lo anti lizondana, kazikathethelelwa ezilongu lo mdikoni lingakhulumisani, kazikathethelelwa ezilongu kulomuntu ongamthandiyo, ohamba ukhuluma kubi ngaye, ohamba umnyeya, ohamba omzondayo, wena ezulwini kawuyi. Kulabanye abantu who are going to Gehenna via church, church kodwa kaye ezulwini ngoba kakafundi ukuthethelela. Bathandekayo, ungafunda incwadi kaKorinte ngo-13 ithi uthando kalubambi isikhwili, uthando kalulamagrudge, uthando kalufungi majoyi, uthando kalubambi isikhwili. Bathandekayo, iBhayibheli libe selisithi ku1 John 4 verse 8, ongathandiyo kamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu luthando. Buzwe ngikutshela wona yikuthi ngendlela ozonda ngayo abantu, liyazana yini lo Thixo? Yebe church uyahamba, yebo ulalela intshumayelo khathesi ku radio, kodwa lo Thixo liyazana yini? Ngoba uThixo uthi nxa ungathandi kawumazi. Ngifuna ukukhuleka labantu ngivala nale inkonzo abathi, mfundisi, mina kulo muntu engingamkhulumisiyo, mfundisi, mina ngangikhalele ngathi kangiphenduki ngekhaya indlela ugogo wayenhlukuluza ngayo,
mina ngakhalala ngikhaya ngathi stepmother kangimkhulumisi ngendlela angondla ngayo. Mina vele mfundisi kulabantu embazondayo lasemsebenzini engisebenza khona. Mina mfundisi kulabantu abamphatha kubi bangisebenzisa kabamphanga imali yami kambakhulumisi. Mfundisi kulabantu abangikweledayo kambakhulumisi kodwa ezulwini sengifuna ukuhamba. Ngifuna amandla okuthethelela. Mina mfundisi ngingazonda kuyaqansa kumelapha ukuthi inkingize ngilolaka ngiginqe kodwa ngifuna amandla okuthethelela. Mfundisi kangilawo amandla, ngifuna amandla okuthethelela. Ngemva kokulalela intshumayelo leyi, thatha ifoni umfonele uyihlo mdala eliye 20 years ningakhulumisani. Uthi namhlanje redweni ku Skies FM umlimi ukhulume lami. Baba mdala linjani? Ngicela sixolelane. Ungalindeli ukuthi ngwaphambaniswayo bazaze bazokuxolisa. Wenza umdala wonelwa ngumuntu omncane, umxolise ngegama lika Jesu ofuna ukusindiswa nguwe. Ngifuna ukukhuleka labantu abathi mfundisi mina isono senzondo sizangisalisa ezulwini. Sono solaka lenhliziyo encane sizangisalisa ekhaya ezulwini. Mina ngingazonda ngizondile. Kulabantu abamphambanisa kakhulu empilweni. Nxa ngingababona so kuvuka enye into kodwa ngidinga amandla okuthethelela. Sonke sinjalo lapho esikhona kasiphakamisela izandla. UThixo uzazibona lapho ohlezi khona ulalela ukhona. Wethu uyahamba phaka imota kathesi phakamise sakho isandla. Wethu ubusezokunye mana phakamise sakho isandla sesifuna ukuncenga izulu. Likupha amandla okuthethelela. Kasikhothamise namakhanda sikhulekele. Babo ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini. Nampa abantu bakho kabalawo amandla kodwa bayafisa ukuthanda, bayafisa ukuthethelela, bayafisa ukubuyisana labazalwane nezihlobo akade baxabana. La mandla kaveli kwenye indawo avela kuwe mlimi. Jesu nguwe isosi yokuthethelela. Wathethelela la nxa kwakubuhlungu. Sipha amandla okuthethelela u-anti, sipha amandla okuthethelela umalume, sipha amandla okuthethelela abantwabethu, sipha amandla okuthethelela omakhelwane, sipha amandla okuthethelela izihlobo zethu, sipha amandla okuthethelela esisebenza labo, sipha amandla okuthethelela bonke abasiphambanisayo. Jesu omangalisayo, ngicela ngemva kwalinkonzo siyekhumisana imlotha, sethukulula amafindo ukwenzela ukuthi sisindiswe siye ekhaya. Bonke abakholwa ukuthi uThixo sebapha amandla okuthethelela futhi sebeyaqalisa uhambo olutsha loThixo kabazwakale ngokuthi amen. Limalenzele kahle. Inkosi ingezelele izibusiso ekufundweni kwelizwi layo. Amen.